Nikigamba ngo umwana w'umwojo takamanyura abazirebe yaba nacwekanisa umuhanda n'abatahibe nuko emotoka ya Hilux Saf namba UAT 211N okumutomera kaferaho nabo babana aba nibajja kunubati nibayiruka hatikano kanu ono yalenga okusiba kukola kulwanira abana abo bageze okulwanira abana abo abasatu basangwe balabiroho nibaguruka hati deni omu ono nwasembere enyuma hati yarwanisa kulola notamutomeire hati kulwanisa kulola tatomiliono hati motoka ni haje hindulio mu rugudo nekola negwiki amugomo yejumika umwana maze kumutera umwana bwiri nkamu pembeni ati otayibwa yubo za accident otayibwa yubo atekumwiki kumiwe bayiruka ndoziromba ila ni nyija ningenda kusala kule mbabi yoke matoka nesirimuka ati we baina esirimuka bwana bubaire buna obubiri obusatu bwaguruka ekinanke ekyomejo ati bugurukire ekyoma ogwo wakana niwe matoka eteire yagweramu owe driver wenyine baina arwanangana kururangwa akutaso gomezi gwa bana yasiba ntamanya akozire kyangwerere mu mwana butandweji yabo mu kitogo kya Kairagura hihi ne kanisa ya Ebenezer Healing City Church ahagati y'ekyaro kya Kasingo na Busisi omurembo rwa Hoima cyokabi motoka aba bakusinga bandi abatwayiri bo bagenzerezwa baye kubi muno kwa bulomwa isomire mbulomu nakora na kasomwana ono abazaire tukumanya bagerezeho urwanisa abazaire bamanye tukumanya bulo bwirukire tutumanyire myaka yayera cyari kandi tukusasa muno na mama waye no kuraba tutaka mwetegereze kyonka itwenka abantu tukusasa kuko umwana gwakyali mwana muto abayira ataine kyakumanya ngomuntu Wanyuma ya butandu omutumbi gw'omwana gwamaraho bwire buringwa obwo polisi erinzira bako bana bamanya konka hariho abantu bagira ngu nowo mu kanisa ya Ebenezer Healing City Church. They are there just praying. If they are praying, what is going on? Kanisa bakimanyire ati polisi abasirikala bona bakimanyira bali mu kanisa omu polisi ya kuhakula ya polisi I call upon the government, since this place is being so busy, but take Hampsian. Nikuwa sikeze ukame amkuwa entini accident banze koraki kuba uhanu. Bateke Hampsian nikuwa ikendeze oki overspeeding. Mackenzie John chairman w'ekyaro kya Busisi yahabura abaziro kurinda abana babo ombwiro obw'ekihumuro abazaire kubaterera muno obwire obw'oruhumura runo kulinda abana babo babalindira mu maka bareke kubaho obugabe kwirukira mu ngudo kubakura ebidongo nibairukira motoka halizikakanga hona tibaina control yona no accidents zikurugira polisi ya muhanda yatwara omutumbi gw'omwana omukabafu obo barinzira abazirebe okumwakira gasha kwa Emrose Nwagaba Katoto.